bong kapachar boji aphansi BJP atum aron selam tabrai lopusi MP Barim Dr. Jayanto Rongpi akoi gipi. Rong kachokim ningkan troxer cap arta plengdera phita ringwell hini lapen rihing pen akaprek thangna ta kerap longlelang. Pini pen suri hini ra ingkoy aningkana farman HSLC asad lang ketok pangcheng pontanglo. Kardom Pini prime time birta long peneli birta than bang phi sami juli bepi nonarjik tha birtang ton pen. Pini joising dole odetiram hol along ingdeng trok kechok Hill State Demand Committee mahang ke thekarni katalon. HSDC amai phu salavar be kachipahem phupon HSDC mahang ke thek katalon rat amai pi along MP Barim Dr. Jayanta Rongpi kaning jia tengke khaiso angbong kapachar boji aphansi BJP atum eson penison abidi kanglem nang klembom lopusi akoi pipon. KLNLF amai phu PDili APHLC amai phu JI Kathar CPIML asongja Robi Kumar Phangcho lapen ki ongdong kapre akhai hamphang asongja atum kachitong don rat amai pi along MP Barim Dr. Jayanta Rongpi kaning je thu atengke areng ki lokatum are dengpen India adat jogdat aphi Indian Constitution atengpen ilituma kapre ajakong nang pipon lo যে বিজেপি সরকারে সামগ্রিকভাৱে সকলো দিশত ফেইলাৰ হোৱাৰ কাৰণে আজি অৰ্থনৈতিক দিশত ফেইলাৰ হৈছে কৃষি ক্ষেত্ৰত য'ত কৈছিলে যে কৃষি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব বিজেপি আহিলে কিন্তু আটাইতকৈ যদি ক্ৰাইচিছ হৈছে আটাইতকৈ যদি দুৰ্ভোগ ভুগিছে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষকসকলে দুৰ্ভোগ ভুগিছে আজি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ প্ৰডাকশ্যন কমি গৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ টকাৰ মূল্য কমি গৈছে ডলাৰৰ বিপৰীতে আৰু যিটো কৈছিলে যে প্ৰত্যেক বছৰে 2 কোটিকৈ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক চাকৰি দি 2 কোটিটো বাদেই 2 লাখকো দিছিলে নাই সন্দেহ হৈ গৈছে alangli kaning jethu atengke asamalong rike do khai so do anta methang kachelong nangji ajakong chedorap ajoinesi chehang bomlo bonta laso along ilitum kacherap kachito kenang sot athe isivet asong mate akhai karjap linke RD avedetji lasi khai so angbong do anjakong kachehang along kacherap do nangji pusi MP Barim Dr. Jayanta Rongpi kachoning ri pado বিজেপি যিবিলাক প্ৰমিছ কৰিছিলে তাৰ কাৰণে বিজেপি কাৰ্যকৰী ৰাইজ আশা কৰা নাছিলে বিজেপি এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে সেইকাৰণে হয়তো এটা প্ৰাৰম্ভিক নীৰৱতা বুলি ক'ব বিচাৰোঁ হয়তো লাহে লাহে কাৰ্যকৰী ৰাইজ কৰি উঠিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ তেওঁলোকে সমস্যাবিলাক সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ঠিক তেনেকৈ মই সিদিনা কেইজনমান আদিবাসী ল'ৰাকো লগ কৰি কথা তেওঁলোকেও আদিবাসীক ST দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আদিবাসীসকলকো ভাগ কৰিব বিচাৰিছে সান্থাল ওৰাং মুণ্ডা আৰু অন্যবিলাকক তেওঁলোকে ভাগ কৰিব বিচাৰিছে এই ধৰণৰ তেওঁলোকে জটিলতাবিলাক তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে সেইকাৰণেতো চৰকাৰৰ নীতিয়ে তেওঁলোকে ডিভাইড এণ্ড ৰুল যিটো কৰে এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে সেইকাৰণে আমাৰ যিবিলাক জাতীয় সংগঠন আছে বা আমাৰ যিসকল সঠিক চিন্তা কৰা ৰাজনীতিবিদ আছে আমাৰ এটা দায়িত্ব আহি পৰিছে যে কেনেধৰণে এটা আমি এই আন্দোলনটোক সঠিকভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ কাৰণ আমি বিজেপিৰ চৰিত্ৰ মনত ৰাখিব লাগিব বিজেপিৰ চৰিত্ৰ হ'লে ফেচিবাদী চৰিত্ৰ ইয়াক মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে জনমূল্য ৰক্ষা লাগিব গণতান্ত্ৰিক নিয়মবিলাক আমি পালন কৰিব এক নম্বৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ Mayalong non hedjong Dipu Government College along DGCSUS Aparman election kapado hot kaprek anghoi along ke haidon abang phu bang phi atuma phanta karchopa dopon Sarjib Kathar Karbi Anglong Live Sorkar ahin pen rongsopi rongsoso arlo kachingthur asai kedeng aporahut kedamtang pharokresir kebra thongkep aningkan rongkeseng arong non puanta kemesen atwar avelang Borjan constituency angkang dilai pen kilometer phoso se ajak kahilo Monsing Bay arong Sikari Kathar pen danglok ki ongdong arong aradatum sorkar pen kaselampon PMGSY atowar ki ik sipsitami longpon pelang Halabangso arong aphan sorkar ahin pen akerap ke long pukala khapon lake ringwell hini lapen rihing ami pen kaprek thangta ke long dun ave pusi
rat atum pen ning jepon halapu sarkar ahin pen kiduk kelak arat atum aphan kapanong pon IAY lapen PMAY ahem so sitami kilong dun abe lapen han an kachutun pon ji aphan gas connection mesenatower school community hall pathu aklam lapen latrine ahem so lahai thangnat avarsai edon kilong dun abe puse ning ripon rinti nili ho la aprang prang ko an ni tuke chinin de lo sitame la non nili thek dun long an ke sarkar pe nahin bang ke e hem suta ve e dolong avelo tuwar avelo e pen la litrin hem su lo litrin hai hai pota velo la si nil tungke anutin atum sitame nang chu padok bu election no te na wang po rong lom camping wang po nang litung ke nili phanang yo ngoi nang pathi no ingke nili tum bang nang lang po po anutin a sarkar sitame la son si nili tum phanang chu bai velo asinon ke nili tung ke sarkar phan la ke ni riput ke chipidun ke non ke nang lang jima nang lang lima la lo nili tung ke halabangso arong arat loka charli hitikulat pen sanghan kacuan pen danglok beha bepar kacuklem sitami penangan kasik sakdo lasinon Karbi Anglong Autonomous Council kachari bom a sarkar atum pen rat aphan matha ponra sarkar pen nang kapale ason an kera ponji aphansi halada ke do arat atum pen kachuning ri padopon dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live Assam angkang pi along pini high school living certificate asadlang ketokdun klim somar do anaphan hidiso rural education economic and cultural development society ahin pen hirjome kapajirdun Piniada por Pytroxy apor malom Balipathar HS School Asentar along Hidiso Rural Education Economic and Cultural Development Society abitung paledun si satlang ketok don atumapan hirjumi kapajerdon lapen satlang ketok o somar atumapan kolom ICC kapajerdon Lapuson asai kedeng ponahot HREECDS Maipu Mukut Rongpi Education in Charge Mongol Singh Ingti pachethang ahin kelang abangpu Bishnu Lekte Pangrum bangpu Jemrong Par dihin rimbang sotroteron atum Balipathar HS School Low Thanbang atum aphan lapen satlang ketokdon ariso ejang atum aphan anta hirjume pajerdekanglo Balipathar HS Center along kadokawe pen bang pharo phora troxikebra pho angbong pen pinso bang pharo hini ra troxikebra pho lapen arlo somar bang pharo ke thom an aphan ponlo Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Karbi Anglong pen West Karbi Anglong Pangrumpet pen long thongkebra isi asentar along pini pen HSLC asadlang tokdunlo Assam Board of Secondary Education pen non adihu metric asatlang kapatok ajha karon selang ponsi pini pen suri hini ra ingkoy aningkana pharman high school living certificate pen Assam High Madrasa asatlang kitok pangcheng ponlo Assam angkang pi pangrumpet long pharo narkebra trokep asentar along kadokabe bangla ke thomra suri phokebra narkebra pharo narkebra trokep au somaratum satlang tokdunlo Lason taksi Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong Arlota Monsam pen satlang ketok kapachun thekji aphanpura District Administration ahin pen satlang ketok asentar malom 144 crore PC aron pangdaksi ing samjin pen kechengsi arni satlang tokponlo Dipu arong supi Arlota palong thom asentar lake Golf Boys Higher Secondary School DAV Higher Secondary School lapen Rengbong Home Higher Secondary School along si satlang tokponlo Halapu Hamren arong supi Arlota ing samjin pen HSLC asatlang Hamren Government Higher Secondary School Center along Homekep School pen pangrumpet bang pharo plira inut atum satlang tokdunlo Pining suri hinira ingkoy aningkana pharman metric asatlang ketok ajha karon kedeng pon laki center ten along CCTV kibi ketok abangphu bangphi atumaphan Arlo mobile kapapon long le aphan sahiki ik pensi patok ponlo Labang so satlang ke bangji thang niphai ingkoy runner cap arnisi pajopon po HSLC exam
আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমাৰ চেণ্টাৰ নাম হামৰেন গভ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল চেণ্টাৰ কোড হৈছে B20 নাম্বাৰ হৈছে 462 এই বছৰ আমাৰ চেণ্টাৰত টোটেল কেণ্ডিডেট 427 আৰু আজি তাৰিখত টোটেল প্ৰেজেণ্ট হৈছে 401 এবচেণ্ট 26 অৰ্থাৎ টোটেল 427 আৰু এই চেণ্টাৰত টোটেল ফিডাৰ স্কুল আছিল Dipupen Roshan Hanse Lapen Hamren Pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Pini prime time berta ke la ponsi kang ton iklo dumi thak mei kardom